Sibonga uNkulunkulu ngetikhatsi tonke futhi tonke. Ngisengalitadisha leli gama njengoba sibuye sitadishe. Siyambonga uNkulunkulu ngemathuba lasiphako lokuthi tonke, leli gama lithi tonke nje ngicela ulitype lapha uthi tonke. Kuningi lokutawulandzela ngaloko as long nje uyitsanza le channel. Kuningi lokutawulandzela. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo. Siyayimemetela impilo etindzaweni tonke. Namhla kule date lena eting 16 2010 kwenteka noma ke 2011 kwenteka simanga sichamuka kumhla ka-10 kuyona lenyanga May nga-2010 ukuthi ikwenteka lokukhulu. Siyabonga kakhulu kulabo labakhumbulako Nkosi yami nalaba khonako ukuthi babhale labanye khona lapha, labanye babhala ke enombolweni yethu inbox, labanye ku Facebook, labanye ku WhatsApp. Asingatilahli tintfo leti bazalwane ngoba uNkulunkulu bekatendela nje. Nale date lena ke iyeta idate tabe kungumsombuluko mhla ka-19 ngoba lo mhla ka-16 shothi bekungumsombuluko. Uyawubona nje lapho umsombuluko, yebo ke 2010 then ke eminyakeni lolandzelako 2011 kwakumsombuluko nakhona. Shothi bekungumsombuluko wesithathu ngoba uqala betting 2 kweta mhla ka-9 wasuyeta kulo mhla ka-16. Namhla lo 16 ungalesihlanu. So namhla is the date bese ke sekuba the day ngemsombuluko. So asitilungiseleleni. Njoba sesahamba nje onke ama-altars sibhala uyabona kuhamba tindzawo letingu 12 ukuthi hambe in 3 days. Bathi ke indzaba encane nayide kwakho. Uyabona na ufuna live ngidawuthi nje mhlambe sithathe incesi kulabo benu laba ngawadi umlando welibhayibheli sicale ngawo nje ukuthi libhayibheli sekuthi nje bese kungihambela isikhathi but nje ngiyagcizelela abazalwane emathuba ngoba vele akhona ngeke ngithi sinakavela. Tincenge nje ube nalendzaba ye-appetite lenshisekelo lokuthi nje lijobo lizube letulu uye etinkonzweni. Ningakuyekeli kuhlangana because utawukhona kuhlala etinyaweni taGamaliyeli. Umlando welibhayibheli ukuthi Jesu kahle kahle ngubani yini uNkulunkulu. uNkulunkulu uyamkholwa nje khona bese ke ngesencele the other part umlando wemfundisi sisuka phi neministry kwenteke. The Bible is a book of events. Nako nje suka Davide ulahla phasi Goliath, event liyabhalwa nje. Jesu ukhuluma nemfato waseSamaria, uhlala bekisa umfundisi ukuthi ngoba sengathi ukuthi iBhayibheli event then bengihamba ngibuyele emuva le more than 2000 years ago. Nangu Jesu uhleli lapha mhlawumbe bengachamuka ngifike hawu sanibonani manje ngiyaniphilisa hawu nendani la ukhona enganisita ngakho mhlambe Jesu bayangathi hawu siyabonga wakabani wena ngisho ukuthi ungakamnisi hawu siyabonga kumele abafunzi bami basawuthenga kudla batawubuya hawu siyabonga. Then bekutawubhala lapha kwendlula lomnye umfana, of course kumbe ngisesemncane, kwendlula lomnye umfana kumbe ligama lishito umfato waseSamaria. Kwendlula lomnye umfana wafike wathi uyabona singabe onke lama Bible ngizama nje ukuchaza bazalwane ngoba wabamba lo ukuthi iBhayibheli is a book of event. So bakutawuthiwa ke waqhamuka lomnye umfana wafike wathi bengitawufictura basho njalo labakhuluma ngificturishe eBhayibhelini. So the Bible is a book of events. Le event kuba ukuthi uNkulunkulu ukhetha umuntu Jesu nje wenda timanga nangu John the Baptist before kuze kuthiwa nje kugcoka kwakhe bekagcoka ini adla tinsetsi adla neluju. Why? Lokuthi John bekahamba ngemoto lenjani konke lokho kuyabhalwa hayi ukuthi landzele imoto yakhe usudlani but silandze senteko lesenteka kuye. So icedzile ke indzaba. So nanathi wacaphela ama-events lentakako kuwe. That's why nje I discovered wonke umuntu ubhala iBhayibheli lakhe. The Bible is a book of events. That is why ndawuthi kuma-academics
event mina mfundisi i-crash yami ngayifunza kalukhulu noma ngafunza kahle grade 1 tashintsha tintwe nasengika form 1 kwaba lukhulu kodwa ngahamba ngaya kaMalume ngacetha ngashaya i-degree yami ngacetha mfundisi kwaba lukhulu kwashona abani kwaba lukhulu emsebenzini bangicambele kodwa ngaphusha ngathola i-masters yami yabo le event nyalo unelikho lakho uhamba ngetimoto takho imbili mnanzi. That's your own event. The Bible is a book of event. Uma nje bazona bangabamba lokho ngakho ke nathi siyeta sinikete lama events kube buhlungu ngisho labenze bakhohliwe. Mfundisi ngiyabonga bese ngiyakhumbuteka kuyingode bazalwane cabanga ngathi wenda i-3rd year uphushela i-degree yakho soyakhohlwa kuyadeletheka lo ngaphasa yini. So nasempilweni awuhlangane nedigeme it's because uyawakhohlwa ama events naleso nto sichazela wona just like nje Nkosi yami thina bazalwane siyambonga uNkulunkulu sine treasure uNkulunkulu nje wativelela kimi inzaba icala 95 ezingisi nyaka 30 years ngasenziswa yasiyafika ke yanga 97. So naso ubambile ukuthi awathi ukuthi lokuthi sikunikete ama events kansela amanye kunjani inzaba uticabene wena kunenivele engalungi lapho kuwe whatever kakhulu nje inshisekelo. So kuningi lesihlabe sikusho ke then ke bese lo mhla ka 16 lo kwehla lenye into naye emthandazo le usiva sithandaza sibabe wethu wasezulwini siyalingcwelisa ligama lakho umbuso wakho sewufikile phakathi kwethu kungako insandvo yakho siyayenda la emhlabeni njengoba yendiwa ezulwini uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla uyasithethelela amacala ethu njengoba nathi siyabathethelela bonke noma ngabe ngilabanjani labende ini uyasithethelela amacala ethu njengoba nathi siyabathethelela bonke labanemacala kithi kungako ke Nkosi awusingenise kulingweni awusingenise kulingweni futhi awuyuze usingenise kulingweni kunaloko wena Nkosi Jesu uyakhetha kusinzisa konke lokubi noma ngabe kutangabani noma ngabe kutangakuphi noma ngabe kutakangakanani noma ngabe kutakanjani noma ke sekutanini wena Nkosi Jesu uhleti ngesekunene saNkulunkulu uyakhetha kusinzisa konke lokubi. Nasi sizathu lokuthi umbuso wakho haleluya emandla akho bukhosi bakho ingcebo yakho inhlakanipho yakho kuphakama kwakho kujula kwakho bubandi bakho kuhlonishwa kwakho kuhlonipheka kwakho kwesabeka kwakho kungcweliswa 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 kwakho bungcwele bakho phakathe naphakathe egameni leyise egameni lendodana nasegameni lamoyingcwele lokuligama la Jesu Kristu lokuligama la Kristu Jesu. Amen. What a simple but powerful and straightforward prayer. Jesu ke uma akhuluma Luka 11 bamcela ukuthi sifundise ukuthandaza sinanithandaza nibothandaza kanje na Matthew 6 uyakukhansa lokho. Akasho Jesu nawuthandaza utawuphoka usho lokho. Usho ukuthi these ngama stanzas ngama topics la. Kukhona ke la kuma video emfundisi. Sikhathi khuluma ke leti inzaba leti. So ngalomhla ka 16 lebe kumsombuluko namhla is the date. Uthi ke uNkulunkulu yemnisi ngilapha eDolo ngaselofini nje bahlale sithi siyelofini. Sasi ku altar silungisela sisuka ku altar eMankayane lebe ku altar number 10 sesiya ku altar number 11 eMathapha ngo2011 uyabona ke 2011 nje lesihla lesikusho nje sithi God hides himself in numbers tinombolo timcoka nangisalungisa ukuthi ngigijima ensabeni ngifuna ukukhuluma nawe nemambala kani nako kucala umlando wathi ke uNkulunkulu le prayer le njoba mina Jesu ngathi angede kutochitha umthetho ngidokugcwalisa so ngidokugcwalisa ukuthi le prayer le naseyihambe kakhulu sengidoyigcwalisa ukuthi ngidakwembulela ngiko nje ihambe yafika la but ke maswati noma abantu abamnyama bese ke nalapha amhlophe uma kutini ukuthi leBhayibheli sathana ufaka buvila lenhlale ngusho kucansuka nekunganaki ukukhohlwa
Kodwa ngeke uzukhohlwe na useteshari impela ungafeyili udleni. Bazalwane maye ngiyanincenga, let's take Christianity as a subject. This is a school. Nalabo uNkulunkulu anivusele bona labasesikolweni bahloniphene. I'm one of them. But umwana-ke nasensimini kudlala ebovu, tithombo nahlanyele tiphijo takho tiyabuna ngoba awunaka awutihlakuleli noma-ke lesikanye awunisele. Well, singakukhuluma kube kuningi. So ngiyacela babe-tuned-ke bazwane, it's high time ku-2025 ukuthi sikunake lokho. Now onke ama-events lesiwalethakho, uthathe amabhuku akho utithinsithe. So ngoba unje bantu babhubha ngekusola lwathi, nalo-ke lwathi lisebhamama. Angendlule-ke lapho ngoba sowubambile ukuthi kwabeze kwentekani. Wathi-ke uNkulunkulu laba ungasabi Mnisi, laba leyabo le prayer batawuyiva. Lesibuye sibekise ngako-ke lokungenako ku-top 5. Na usufundisa mhlawumbe nesikhathi ngoba abantu baba kanjalo ukuthi naku uTothi yathi mfundisi ngiyafuna kuyiva lenzaba lesibuye sibekise-ke ngalokho ukuthi laba ngoba le prayer siyagcwalise ngeke kupho ukuthi ungasingenise ekulingweni phindze futhi umbuso wakho ufike salufika bazwe Jesu uyabuya kanti na Jesu phindze futhi umbuso ngeke abantu basinanga, it doesn't come with man's observation uthi the kingdom of God is within you. So ngiyiva kule prayer ithi umbuso wakho usuphakathi kwethu. So laba-ke leyabo le prayer utababona ukuthi Mnisi na ukhuluma ukuthi yathi lo mbuso usinakabuka naye nje inyanga lesikiwe esihlanu. Yathi solo icalile imfundisi yathi uNkulunkulu kunekulingwa lapha but akungenise ekulingweni lapha uyangisinza konke lokhu bebasibacetha ngami. Yathi lento ngiyayibona then-ke utawugcina lo msathandaza kanjalo. Sekuthi-ke vele bazana, this is for the matured, but-ke noma ungasi-matured please bobeka indlebe konke la sitabe sikhona sifundzisa. Sesincenge kakhulu ukuthi bazalwane, let's take Christianity as a subject. What is esikolweni? Njoba futhi uyakubona lokho ukuthi so sivele mfundisi ngala ngesekudla ngileke sengithi inshisekela anginaki nginaGoliath nje ngoba vele bazalwane labaningi benu uyabancoba lo Goliath unganaki wekuvilapha esontweni fika late uyadela nijayiva kakhulu i-keyboard nakusikhathi elivi ini namachinga sathana sisibo labangawade amachinga. Sinjani isikhathi sakho? Your enemy's time. Sinjani isikhathi sakho naNkulunkulu? So uyabona-ke angendlule-ke lapho bese sibuya kunako ukuthi kuna Colossians chapter number 1 lesimfundise kakhulu verse 26 lothi lemfihlakalo lebeyifihlakele seyembuliwe. Lemfihlakalo lebeyifihlakele seyembuliwe. Uyayibona-ke le mfihla sigijime kakhulu ngaleli verse ukuthi embuliwe kuthiwa kuyimbulo kulabangcwele. Lokho-ke sikhulume ukuthi mbama yini Jesu kungako kumfundisa uShido so nakhona ngema-events kuleli verse elithi the word became flesh. Siyalahla alicala khona John 1 verse 1 bese kuba John 14 verse 14. Look, in the beginning was the word was with God, the word was God. Bese lo verse 14 is the word became flesh. Sathi Jesu bangeke etela emhlabeni angumoya bese ngeke simbone kwafuna tsambatha inyama. Kuningi lokukhulunyako lapha Emmanuel, incarnation. Hey, limnanzi iBhayibheli. So the word became flesh ukuze litohamba lelivisi libone libe inyama. Then-ke iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, le order imqoka, wadala izulu wasudala umhlaba. Alisho ukuthi wadala umhlaba wasudala izulu. So the word became flesh ukuze litohamba namhlabeni. Now the flesh is becoming the word. Walidla ilivu. Tingithuthi into ngesencele tuta kwatiphile. Uyangifakazela John 6. Uma ningayidla inyama yami nganathi ingadi yami. Bekangasho Jesu asidla inyama yakhe sinathi ingadi yakhe. Bekasho ukuthi asidla inyama yakhe sinathi ingadi yakhe. Hayi lokudla inyama yakhe nekunathi ingadi yakhe. Konke lokho siyakuchaza. Bese uyanaka-ke ngajayiva live isikhathi sakho nasincane. Njengoba ingadi yakho iyavuza Jesu unoyidla inyama yakho nganathi ingadi yakhe udawufa. Shothi ubathi ngene emshadweni ibhizinisi konke kuyafa. Nawe nje uve mfundisi kufile kuthanda nakule ngubona kulamalanga. Bese ngesekudla-ke ungafa nokuthi usale la kukhala licilongo. Maye kinzaba. Hey lena-ke ngeke ngibhaje kiyo noma ihleti kakhulu ukuthi yabazana ntiboniso tonke. Sikhuluma nama-ke mtshali nasihamba one of the altars ngithi-ke yatile ukuthi bazwane nento athi esontweni babone bakhala nakuthiwa tiboniso tonke bese kuba ngilokho imibuso iyavukelana. Hayi vele siyakubona ukhanda abantu bakhala-ke ukuthi abanetindlala abantwana bawuvukele batali babo vele bakhona nje labantu bekhona nje kwase kwavela umfana ukwazi umntali wakhe waphatha emathumbu wathi emake wafa vele lambe kwakhe futhi kuselide lokho yebazalwane. So sengithi-ke kumake mtshali
Uma letiboniso leti ukhuluma ngato bazalwane siyabona nje lokwenteka eMiddle East, bayakhala kube kwesikhashana, itawuphela le nobo 2 months kuphelile. Kani mbambambamba akusiko lokho nawulikholwa letiboniso kune-encounter uve ukuthi kunento lemnanzi mfundisi ningachaze kukhona abazwane sinento lemnanzi ubona nje asenda isono singenwe. Sikhulume kakhulu ke lokuthi kune-joy unspeakable le nto yokuthi nje we say no to ungodliness, sithi no entsheni lesono. Sithi-ke uma le nto lena ikhona ukuthi uNkulunkulu ukuhambele ukubusisile wafika sigaba sokuthi wena uyahanjelwa nguNkulunkulu, takuhambela uNkulunkulu kufika isigaba la khona wathi ukuthi noma ngabe sekude ke lapho earthquake sekude ini but naku le ngitawukwenda mina. Ngiyayiva le nto ukuthi nje setikhaste ukugcina letikhaste ukugcina taba base ngalokhu ukuthi bo earthquake kuliciniso kona but now umotivatewa ngiko utsho ubona ukuthi tikhaste ukugcina kungabi ukuthi sithini sambulu ithini revelation athini ama events akhona uNkulunkulu encounter mina nje kunalokunye lesingeke sikusho singakavumeli ukusho la lokuyi encounter. Nako ke lokho ke ngeke ke usinawufundiswa kwendekani lokhu kutaba nendlala kuthi umpheki iKristu ngeke lokho kuphele lokhu lukhansi on top of that nalo ligama lisebenzisa ukuthi awuvana sifundisa nje on top of that. Angishiyeke ngoba sebakubambile bazalwane. Ngiyadicelela ukuthi bazwane bakunake. Sasiyabhala ke lokuningi lokho ukuthi Jesu bazana live la uNkulunkulu siyakhuluma ke sithi Jesu ngesencele nguGenesis to Revelation live la uNkulunkulu bese ngesekudla Jesu liphimbo. Ngiko lokukahle sithi Jesu yinkhulumo yasezulwini ngama ngaleso sikhathi lokuthiwa ke iRema ichamuka lapha nale prayer ukuthi nakuthiwa nje uthi Jesu siphe nithandaze nithi usiphe namhla singwasethi emihla ngemihla sesishido sase lelanga leli lisho ukuthi sesinesigcwaliso ukuthi hawu yathi nangipha kulidla livi kusengeke ngithi ungiphe sengidathi uyangipha ngoba lento sengifike ki nawubambethe ligama ngicela utype lapha uthi sigcwaliso uyakipha. Bazalwane inzaba encane nayide kwakho Dinceku nabo bishop apostoli bayangiva labo ke labaphila bungcwele nalabo labambulekile wonke umuntu sengipostoli nyalo sengibishop labo labakhulile bayeva ukuthi mfundisi ngiko nje nebese ngiyamisa ngama academies angifundzile wente labo degree uyathi ukuthi nje kuyatatishwa lapha bhala ama assignments laptop yakho ya research wenda lokuningi kuyatatishwa leli sikwenda kona athi ukuthi nase ngiko nje ngihlele ngisho ukuthi uma wende bo engineering wende bo computer science wende bo accounting wende bo nursing sihlale sibekisa ngakho bese uyachamuka nje ukhuluma nemuntu futhi mhlambe encenyuka form 2 noma ka form 4 utokhuluma ngaye sewendeni bofunza le eRussia le eMelika le China funzele bunesi utakuva njani lo mfana naku kumehluko ngiloko ukuthi wena uhleti lapho 4 years noma wenda imasters yakho ko 7-10 years bese ngida kutokhuluma nemfana lokhansi ka form 4 niyakubona kunjalo sekuthi spiritual ngeke ngisho hey wena ka form 4 mina ka form 1 kubindwa nje kubona asikwathi lokuthi kunema levels naloku nje ukuthi Jesu ngesencele live la uNkulunkulu ngesekudla liphimbo. So ngiko ke nasifundisa break down lesekwatiko so si Jesu ngesencele is the logos which is Genesis to Revelation bese ngesekudla Jesu is the Rema. Ngihlale ngisho sikude nje leBhayibheli la ngikhanza khona kubhaliwe ukuthi hamba uthandaze steady yekuzila 2 days yekunikela ngenkomo but uJesu wami loya nawe la Jesu la ngathi uyabalekelwa bazalwane ukuthi yini Jesu nawuthi umukele Jesu yini kunema sermon yena lo May ke sinanalo kuthiwa spiritual awareness lesa sikuchazile langaba kwabukela amavidiyo ngicela walanzelele lamavidiyo la khona sithi konke uNkulunkulu akumbula lama events just like iBhayibheli nje lihambile leli lizwi lisahamba futhi liyahamba kuthiwa bafunzi bakhe Jesu hambani emhlabeni wonke. So nathi uNkulunkulu akukhuluma ko siba nendlela yokuthi abantu sifike kibo bese kuba ngumuntu ukuthi uyakumukela noma akakumukela. So le spiritual awareness ke uNkulunkulu wadi yabona nje labakhulile bathi mfundisi nawu ne date ukuthi spiritual awareness uNkulunkulu akuniketa so uyadi uNkulunkulu unetinto latifaka ko la kini bese kuba khona sathibhunyela umhlaba. Ngiko ke nawunaka emasermon lamaningi akhuluma ngaloko ukuthi nathi tinto lesikhuluma ngato. Kunesermon ke
le nto awucela ukuthi ayilalela udaba esiyo-analyzer ngikhethe yona ngoba nawuzufaka emasebona labanye bese kuba khona ukuthi kuba ngathi sekunjani njani ngicela kusebenzisa le gama sekunjani njani but lena ngiyikhethe ngoba bebakhona kwabe sekuyachazwa kulesi sebona ukuthi nakho lokungiko ukuthi uma lapho ngidamva umfundisi nakakhuluma ukuthi balekele siphambaneni yini lesiphambano phindze futhi goda kuJesu yini lo Jesu ungede esontweni kunesikhebesi lesemon ngicala ngokuthi usilomfundisi sithi ayisontweni sitha nenkonzo sithe enkonzweni inkonzo lokusikhona nje bazana kusho lo mfundisi lokusikhona nje bazana la sithe netinkonzo leti nkonzo sithe nato sitela nkonzweni asiyikhanzi inkonzo lesihlale sikusho ukuthi nasisontweni asiyikuyova uNkulunkulu sto confirm nakho lokho ke lenkukhanzile bazana ukuthi buvila noma lento uyayichaza lokho ukuthi naku but kunalo moya waMateyu 24 ukuthi kuphola luthando bazwana hayi uzabade bangakucocela nje uthi hamfundisi ngiyayiva lento lokuthi uhlale usho nje ukuthi nakuthiwa phatha ligama la Jesu njengaye nje umfundisi lapha nakakhuluma uthi uhlabela ingoma lokuthi linamandla ngilo leli gama sichazele nakhona ukuthi leli gama liphi ngesencelela ama-alphabet ukuthi Jesus akumele ukuthi ligama la Jesu nawo liphethe libe ngesencelela libe ngilama-alphabet yebo noma ungagcoka skipa lesibhalo ukuthi Jesus then ngesekudla kumele ligama libe i-ministry sabekisa ke sathi napho ukuthi nje ngegama lokugeza ube ama-alphabet ngeke uze uhlobe but wasuka ngesencelela ligama lelithi geza la ngabe ma-alphabet just like lela Jesu labuya laba ngile ministry kuthi thatha insipho uyageza njengoba ngihlale ngibekisa shaya ingwenya uthi uhanje uhlobile but nangathi nginuka emakhwapha ngibothi ngegama lokugeza so na Jesu ke nawu vade ingoma ukuthi liphakanyiswe kuyahlatshelwa umfundisi athi why nikurejecte le nto lena lesimbuliwe ukuthi nakuthiwa phatha igama la Jesu akusiye lo Jesu but ngilo Jesu hayi Jesu basukela manje ingole kuduke wena. It takes a revelation to get a revelation. That's a statement. Ngicela ubhale phasi lapha. It takes a revelation to get a revelation. Kungaba kuningi ke. Njengoba sihlale sisho sichaza lokuningi sikubeka ngetigaba takhona sikubeka. Le ngikuthanza konje lengcingwana le yokuthi ligama la Jesu bazalwane laba i-alphabet manje lo munye umvuba khona mfundisi uthatha legama silibite lokulibita asilibiti ngalomlomo but silibita ngokulifestyle ngiko nje nawuyogeza ngiyakhumbula nje nangaviyosi ngisho ngithi little Bible whosoever shall call upon the name of Jesus shall be saved kukhona la kuma video ngetulu sathi bazalwane sasishintshele ngilo call ngabekisa ngathi nangangela nje umbulo uthakiwe lapha afike alibite legama lesi iBhayibheli umuntu uyakholwa ngenhlitiyo avume ngemlomo ukuthi Jesu inkosi awusizizwe buka ke phinze ngo display nangachamuka umbathakiwe ngiyavoma ukuthi Jesu inkosi angasiziswe ngeke ngathi ke basalwane nakhona ngatshela emaswati ngathi basalwane simbulele ngoba kukhona la sihlala khona besivele sihlala khona ngiko ke vele le nto uyayibona ngaloku sinako lokwendako unganaki kunama-ranks kwala banganaka khala mfundisi lento ikhulumile ngetinkinga sekwala bacansuka kabafuni lutho ngiko nje wenda maboma ngifuna inzabe kalozitha sendeni ngoba umuntu angachamuka wayecansuke kangaka nalamanje bahlele ngikuchaza nje futhi noma ungakuchaza lokuthi le nto lo-rejectako iphethe kuphila kwakho the most rejected is the most wanted ngakhathi umrejecta lo mvumo lo ungaboni ukuthi uyamdzinga you will see later and sengihambile ngakopa some of you ndawubona senisesokweni well angikuyekele ngoba naso sikuchaze kaningi lapha angicedzeleke le ngcingwana lebe ngisho ukuthi hey mfundisi yathi into ngiyayibona man ukuthi yathi vele kukhona nje umeli wangitshela enzabeni nasesikolweni ukuthi njengoba naku nathi sihlala ngendawo kwesikole Lozitha High School kube khona ukuthi mfundisi yathi wabekisa sinangabe la sikole kuyafundzwa vele esikoleni kuyafundzwa bo maths bo geography bo biology bo bani so la ngahlala la emission bekhona ukuthi ngitshele abalingani bami sesikhathi semaths ngiphoqa ukuthi ngegama lemaths ipheli maths 30 minutes maybe period kungena ibiology ngegama lebiology kanjalo bo geography ngegama lebiology kusukela maybe kule nyanga le bengisolonye isikole nyalo hayi ngawuhlala ekhaya nakhona angidadishi labo biology ngibhizi nje but lo 30 minutes tisho uyafundisa lapha uyatshela hey biology maths trigonometry this isingisi this mina ngibhizi ngegama lesingisi ngegama lebiology ngayiphasa neexam ngaNovember
Ngase ngithi-ke sokhanza leti ngoma tihlatshelelwa, the name of Jesus above, the name is powerful. Yanini yini leli gama? Ngiyo le besikusho to cut it short, kuthi le mfihlakalo lena lefihlakele seyemboliwe. Wavela ngako umfundisi waduka ngako. Nyalo it's even worse. Kuthi yathi sokumbulwe mbamba umfundisi. Lena bekuthi besithatha lokujayiva nje. Ngiyo ngathi kuhlabela sitaba uyasihlabela ukuthi sesekumisela ukuhlabela. Kuningi bazofuna sikufundise. Sokuhlabela kuyasibambelela. Nako lokhanza lathi abantu bethi revelation ngakho. But sesikuchazile. Bamba-ke singakangeni le sermon. Sebachaza-ke labaningi ukuthi umfundisi yathi vele mani. Kungako nje le nto besiyayamana ukuthi nami nje igama lami ngingiseneliso. Nangithi igama lakho ngubani? Njengoba hlale sibekisa singathiwa ngibani igama lakho? Igama lami bangethe ekhabathi ngimakufa after 3 months. Ubheke ini? Ubheke somfafe after 3 months. Because words are things. Maye ngikuchazile lama video, words are things. Bazalwane, ngilecturer la uyakhuluma, ngumfundisi lo uyakhuluma, but kude lesikhathi. Isikhathi sikhona ngalama video. Kwakho nje ukuthi uhlale phansi ube nawo uphinde usheleshele lo munye. Well, naku ke lengicela sikunaka ngithi ngikhethele sermon lena ukuthi ngiyacela uanalyze ngakunye. Lo mfundisi nakaphinze nje athi la kuye uNkulunkulu kunekugcwala konke. I mean la kuJesu kunekugcwala konke kobuNkulunkulu. We are in him. Uzuyasho ukuthi in him hayi esontweni. Funa uthole Jesu. Lesi kushoko ke naku nje lebesihambile sibhala sibo mangane for Jesus ba simhlume for Jesus, mbabane for Jesus. Nakubuka lokho kuphila. Wena thola lo him it's a person. Ngiyakuthanda nasenkubuyisa emtimbeni. Bonesi nje lema impilo nayithi asinathi bo 2 liters sidle ibhito kudla nemaseko lamathathu shukumisa umtimba. Emgwaqweni ushayele ubona imoto isevisile nohamba njalo emgwaqweni. Yebo, uNkulunkulu wayidesign lempilo ukuthi akunathe manje ngidle ithako. Nakwenteka lo mtimba ungadle ithako kushukumisa kahle umtimba ini awunathe manje. So yagula. Ngiko nje Jesu nalapha emtimbeni. Singasho ukuthi kuthiwe Maria udawutala ligama udawulisa umfana ligama ulibithe ukuthi ngiJesu. Yabona lo Jesu kuthiwe nje lo Jesu. Then le mini ziya Jesu ningive kahle ngibuyela enyameni. Kuthi mnisi ubodla kudla namaseko lamathathu umtimba kushukuma kanjani mnisi ubona themandi caphela mfundisi nohamba emgwaqweni mnisi bobuka on the left on the right on the left konke nje lokho impilo mnisi ubophumula mnisi ubogcoka kusebusika nyalo ubogcoka ufuthumale ubogeza tandla ungadli nje dithela utikhalena ngoba letinye kunethi impungane mhlambe lo munye bekabhosha lapha bowashe magwava mfundisi ngiwe ngasho ukuthi nasihamba nje bophatha studio semandi bantwana sisi babuke nje bakhe magwava after school yenile bantwana lamagwava noashe nini bawasula nje kunabo khorela uyabona lokuthi kuningi le ngihlale ngikusho ukuthi nakuthiwa nje ligama la Jesu leli gama la Jesu bekungeke kuthiwe Maria udawetha umfana ligama ukuthi leli gama la kutaba kufunda incwadi yabaseKorinte leli gama kutaba ukuthi uhambe uyokhemba embabane bekungaba kwathiwa nje Jesus kwasummarize. So nalapha ke bekungathiwa ngicela ungani confuse physical bekungathiwa Maria udawudala umfana umethe ligama athi ngiJesu la khathi le minisi ngilokunathe manje kuthiwa nje so nangithi ke mina ngimukele Jesu njengala mtimbeni nje ngimukele Jesu ngicela kangaba confuse baza ngeva ngathi kwala basalawo ngibekisala nyameni la nyameni angisathi ngigeze kangakho ngidle ngakho itibhito ngawushumisa kangakho umtimba emandi ngiwanatha kangakho nangakazili bo dry fasting yawanatha emandi every day. Yebo uJesu wami loyo-ke ngakhathi ngizitalwa mhla ka-14 December ngitalwa I was born kufanele ukuthi ngimukela Jesu mukela Jesu ukhumbule ngisithi ngala konke le ngwane ngadle kahle tibhito nganathi emandi ngakhanzi ngiyagula ngafa nokufa. Yakubona ukuthi kuyafa nalapha-ke Jesu lokuthi hamba kahlathi hambe Big Bend hambe emhlume phindze futhi ngiyakufunza incwadi naye uma lokho bazalwane nokulahlekile. Hawu kude kufanele sokamukela iJesu ngoba Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. That is why ke kube sekuba khona lokho ukuthi nasesichaza lokuthi bazalwane labanye bathi mfundisi ngimemukele Jesu but angathi kunjani muphi lo Jesu lememukele. Ngicela ke sive mfundisi kunayi sermon and then dabe sengiyabuya ke sengiyakusummarize. Watch this. Sahle kwethu uyafunda verse 9 nje la verse 10 verse siyathandaza emtimbeni waKristu uhlala kuphelela konke kwebuNkulunkulu. Aphinda sesingiyabona sesithobile. Emtimbeni waKristu
kuhlala kuphelela konke kwebuNkulunkulu. Nani-ke seniphelelisiwe kuye. Yena luyinhloko yemibuso neyemandla onke. Amen. Afunde nomunye ngaleli yele umsho lakhe naye nje. You see, all that is God, all his fullness resides in his body. You two are being completed in him, the one who has dominion over all rule, all authority. For he is complete fullness, for the deity living in human form, and our own completeness is now found in him. Oh, we are completely filled with God, as Christ's fullness overflows within us. He is the head for every kingdom and every authority in this universe. Oh, uyekela konke nje lokunye nje. Mbhajo lapha la kuthiwa khona our fullness. And our completeness is now found in him. It is found in the church. What are it is found in him. Lokusho ukuthi ngaphandle kwakhe you are not complete. Ngaphandle kwakhe Jesu you are not complete. Ngabe usho kwaleko lo. Angisho njalo. Listen. Christ And now our completeness is now found in him. and our Completely. Ungajabe nje ushaye kancane nje emntwana lapha wena. Sorry. Uthi our Our own completeness and is our now found in him. it is found in him. Alitholakali ngebuye esondweni. Ungaya esondweni usikhebese. Ungene nesikhebese esondweni uphume usikhebese. Senje ukuthi uphume ungasi complete. Ngaphandle kokuthi uhlangane na Jesu. Ngaphandle kwakhe you are not complete. Paul lapha uthi Christ is all and in all to the believer. Ukukhanya uyimpilo uyisinziso ebeleni konke kulapha kuye onke amahafu ethu apheleliswa la kuye. Ngaphandle kwakhe asiphelelanga noma ungasinika i-balance diet ukhona sikebezi, noma ungasinika imfundo noma ungasinika imali ukhona sikebezi, noma ungasinika abafati ukhona sikebezi, Hallelujah. noma ungasinika tshwala Oh, siyasala sikebezi, yeah. noma ungasibani akagcwala umuntu kodwa akasathole Jesu uyagcwala. Wafika nje kuye ufika ukhokha umoya uthi ngoba lapha kuye kunempeleliswa konke. Ushiyema wethu upheleliswa lapha kuye ngaphandle kwakhe umahafu. Uyabona nje ufuna ukukhombisa ukuthi Jesu unemandla kangakanani. Wamukela yena nje. Your facial appearance iyajika. Wathanda Jesu nje. Ubese uba ngqona. Sengisho ukuthi noma ngabe umhlaba wakuvithitha kodwa wabaleka naleyo mbijana. Lesele. Noma imbijana yebuntombi. Lo sengisho lo sokusele. Ngoba uSathane ulidlamba ufuna ukubulala, ufuna ukubhubhisa, angayithola indoda ufuna ukuyibulala, ufuna ukuyibhubhisa, angayithola indoda ufuna ukuyibulala, ufuna ukuyibhubhisa, angayithola ijaha ufuna ukulibulala, ufuna ukulibhubhisa. Kodwa uthi yena Jesu ude ukuthi abantu babe nekuphila, babe nako ukucicime. Ngaphandle kwakhe ayikho impilo lecicimako.
naku ngiphela naku umhlaba ungidla sekusale la ibinjana ufike yena lila walise akubuyisele ubusha bakho noma sowungavithi ngoba usathana uyavithika usathana akalenza ukuthi umusa wabantu uyavithika ungakabaleki ubalekele esiphambanweni kude kuphepha kuwe kude kusinza kuwe kodwa wabaleka bashona esiphambanweni uyaphepha uyasinza kodwa wahlala utawuqedzela yona leyo mbijana lesele uphele sengisho nawe intombi ukhona umntwana wayethanda ukuthi dudu ashona sekuphelile athi dudu ngithi-ke wahlala wangamfuni uJesu dudu usahlale utakuqeda busha kodwa wabaleka wenda kuye uyaphepha uyasinza. Siyambonga uNkulunkulu ke lokho ukuthi sesivile. Uyabona nje lapha ngasekugcineni nakuthiwa gijima esiphambanweni. Ngiyakhumbula nje sikhuluma nalabanye ukuthi vele the gospel of Christ without the cross it doesn't exist. Yini ke siphambano? Ngeke usigabe nje. Nginyela nje kusho kwenze manipulation nalaba abafundisi nababona sebafaka labathi irosali bathi yini. Kuyalenga la lo munye umbona sicabuza lesiphambano. Bazalwane nisatobona tindlu letiningi. Sesiyachaza ke thina siphambano Jesu kakhulu nje la ngiyaphitha nakathi chapter number 2 nakathi Jesu wakwenda konke lokho kuze ukuthi asishiyele iexample. Phindze nayo uyasho kakhulu nje nawufunda Luka 9 ngale amplified version verse 23 nakathi longathathi siphambano. Lapha kuthiwa the amplified ithi lose interest lose sight you forget about yourself. Usho kufa. Uthi uma ungathathi siphambano ngeke siphi konke lokho lokulapha eBhayibhelini lokuningi physical. Ngiko nje nokudla sidle nakaJesu emabandleni asidla sinkolo esibhanu nengadi. Bese ke emva kwa naku lesikushito nje ukuthi akuthethe incwadi yabaseKorinte. Kudla lokho. Ingakho nje nangibhala ukuthi kude into lephila kule ngahle. Kude lemhlabeni into lephila kule ngahle. Even alongathi unathatshwala uyahlobonga uyaphinga sowumithisile sowumithi. Kukhona kudla la kudla kubukela bo pornography. Uyayifida lento. Ngalokuthi nawuphila nje ugwaza abantu uphokutala abantwana wena uphokweba kukhona ke ngalokuthi uyaphila la kwebene kukhona ke nifuna uyiyekele Nkosi yami nathi ngalapha siyaphila ebungcweleni emfundisi usibusiso ngalokuthi ngiyaphila bongibuta singidlaphi kude into lephilayo lengahle caphela kudla kwakho la ufuna kushintsha impilo yangithanzi don't feed the thing but starve your appetite to death and then ndabe uyaphila. Bazalwane nazi isikhathi sihamba angibuye ke sesiyachaza ke lokho ukuthi olesiphambano ngisasa daily uthi Paul la 1 Corinthians 15 bazalwane ngiyafakaza ngifa daily nami nje kusasa ngimgcibelo ngile nemalanga lalandzelako ngeke nje ngithi kusasa nginatha tshwala nakusasa ngidasithatha siphambano lesiphambano ngilokuthi ngife ngiko nje nangabe sengiyavuka ngiyathandaza namhlanje on prayer ngiyathandaza kufa manje ke bazalwane bayade ukuthi siphambano umfundisi lesithatha daily lesi daily lokuthi ngeke nje babe noma make nomuntu lomusha athi kusasa nje nginatha tshwala asibazalwane ngiyanivalelisa kule weekend le noma kulo mail wena nje mhla ka 31 vele nje ngiyikela khola mina sekunaweba mina nginatha tshwala even namhla ka 1 June uyabona sikagcwalise lesiphambano siyafa bese ke naku lenguthanza ngakhanze thina sihamba siye bomhlubi kwafa kuba kalozithu nakwendeka ukhanzakala athi ningi la kalozithu nato ke letolo lengadi nakhe mfundisi mina ngihlobonge angiphingi but angimuva uNkulunkulu yes kusho wena ufile ukuthi mfundisi mina ngihlobonge mina mfundisi kumgcoka ke lokho mina mfundisi angebe emsebentini ngiyathi kokati isho umphatha ngimuva uNkulunkulu shothi ngona amagama maye Nkosi yami kodwa ngikufundisile kodwa ngivumele ngikwebe kancane ukuthi Jesu kabili ngingasencinelelo ukuthi lase iBhayibheli thou shalt not steal ungebi ungabulali nguJesu ngilo Jesu lo livi sono kwephula livi bese sono kwephula liphimbo ngiko lesi iBhayibheli sono kweca umthetho sinemithetho lemibili ke njalo Jesu ngumthetho lomibili ngilomthetho loyilogos ngilomthetho loyirema so uma ungeva ukuthi angihambe ngiyemhluma angizili angiyisteki anginikele ngenkomo uthathi khanza wena ukuthi mfundisi mina ngihlobonga ngiphingi but angimuva uNkulunkulu futhi ke for the matter of fact bazalwane sengikuchazile ukuthi leli phimbo ngilo leletha le logos lelivi
irema ngiyo lenzala batali belogos leli Bhayibheli leli bo-Abraham lebekude libhayibheli beva liphimbo. Ngiko ngishito kuma-video nangifundisa ukuthi singene ngeliphimbo sitawuhlwitha. Uma bazwane leli phimbo lengisingema-mini rapture, uma wena ungakahlwitha sinyelo sifuna ngiyemhlungu. Ngiko ngazi ngabe sala Bhayibheli nakwendeka nje kulamalanga sesicedile incwadi yabaseKorinte nambe bongakayifunzi ngicela ungene sithathe 3 days kusukela ngelesonto ayicedza ngalesithathu. Shothi ngamagama ngibekise nje ukuthi mhlambe besidla incwadi yaJames. Shothi fanele ukuthi sihlwithiwe encwadini yaJames angena encwadini yabaseKorinte. Nyalo nje sicedzile incwadi yabaseKorinte. Isitawukhatha Jesu ukuthi Jesu ingikhuluma sezulwini ngami ngaleso sikhathi. Nakwendeka nje bazana mhlambe kule weekend futhi ngiyade. Basha ngicela ngene sidle le incwadi naye. Kuba khona ukuthi nceke kumbe sesihamba sovuza incwadi yabaseFeso. Sasihlwithiwe encwadini yabaseKorinte sencwadini yabaseFeso. Kuyafanana ngibona umfundisi embabani. Shothi ngihlwithiwe kubakalozitha. Angithi nje asikubuyise na general. Nakukhona nje ukuthi umphathi wenu uthi hamba niyothenga into kalobamba ndawo yakumathapha bese ke seniya kamanzini niyajika nibile embabane emva kaloko senihamba ke niphuma ngasespiki senehlela ke ebuhleni and then ke emva kaloko niyafika enkambeni ngiyabekisa kutabe kunephathi lenkulu. Uyabona lo muntu othi lokuhamba lendlela asikayithola imphathi kumathapha sesayithola sesifika embabane lokunye sikuthola espiki. Uyabona ukuthi impilo nje ukuthi hawu ngihamba ngathola umfati ngathola indvodza bengile enhlangano nje lempilo lena lesiphila kuyafanana nalempilo komoya ukuthi phindze ngibekise ekhaya nabe nje uyageza ibathroom sengiyakhe ngala umthoyisi wakhe ngala Nkosi yami ngabe sanvethe iningi kudla namhla ngeke sipokudla amabhontshisi nerice aba khona namhla sidlala igusha nephalishi. Yabona lempilo nje kuba khona ukuthi nje so ngalamafishane lempilo lokuthi nje akakhanzi lokhu nasiyenhlangano sibese sikuthenga kamanzini kusho ukuthi uhlithiwe enhlangano wabala wayithola le nto ukuthi nayi le nto le lengiyifunako. Nalapha ke lempilo ngilokufa leso siphambano leso nje abatshali basemhlume phindze futhi nakwendeka sibasemhlume sasono ufuna sibe sesiyeva njalo sala sihamba siyespeak. Uma ke bazwana lento ngicela bazwana nenkosi ngidawuthini ngicela sayini kunaka ngoba nasi ngathatha umbhobho nje bahlale senda niyakukhuluma inzabi sekwendeni ngize ngikhuluma namake mtshali ngithi uma laba bendi marketing afika market i-product yakhe bayivela abantu mayile mvi yasitana nawe manje manje ngiyita imali uyindlela lonye bathenga nazi yakwathi lo ube netinto kanti 1000 ufika market bathenga itinto abantu kanti bathenga tibang 700 lo 300 nalokuthi ukuthi angithenge bomaswati ngisupport 10 lo mkhanzi utele imali kunjalo nangalapha ukuthi athi lento mfundisi uyayichaza indzaba isekwendeni bazalwane kanti bazalwane lo babe lokhuluma ko lokwathi nisuthi nabangakhe yini uNkulunkulu bekade uzofaka into ejulile nathi. But ke isikhathi singeke sangivumela ngiyaticelela ngithi ke lokho ngikuyamanise nale ndzaba yakhabo lelisuku lelo banamhla the date but uyeta le day uyeta mbamba ebebengasi lenkunzi malanga kutabe kumsombuluko nakhona sicela sithi sifika khona sibe sikhona ukuthi maye mfundisi it was an event yehlela babemtshale ngilapha eDulu wathi uNkulunkulu naku ke umhlaba lo utawuphila ngakho le prayer lesesendile ngiyatithoba bazalwane emoyeni wami ngesencele kodwa ke ngakuniketa abo 3 to 5% nginelisizi 3 to 5% nginelisizi ngalabaningi bena nasemabandleni bayavilapha kukhalwa ngabo kude inshisekelo nasilela nje kalamawandla la sigcine khona bengibuka nje ebusuku ngoba sifika khona lilanga kusakhanya hawu lilanga lithi emva kaloko sesiyahamba sesisuka after bo 2 bo 3 kuseni ngiyabuka nje bakuyabanza ngiyabuka nje yobe lamanye amaswati alele kongela besihamba khona bavile basebusuku bazwane bekubida kakhulu. Okay sithi ingizabethe ingodi ngoba emgwaqweni vele uyade ukuthi uma uNkulunkulu angakasho ukuthi bheka ngalathi inkomo emgwaqweni ama potholes iphinze ini kumnyama ini imoto mina ushayela udzakiwe balala ebusuku babuye bakhanze amaphoyisa kude sebayeba but vele kuhamba kwethu ngikhumbula nje nasuka kubonye uHaven sehlela boSigwe bengudzeni sachamukela insoko sahamba emahlathini lapha safika eBig Bend bese kula kubobane bo 211. So uyabona ukuthi it was a risk but ke uNkulunkulu libekashito kwakubida uve la mtimbeni ukuthi yiboni nathi uyahohloka sifuna live futhi besihamba sinivukude labazalwane ingakho sesikhuluma lokho sesibazwane evukane
vukani bandla bo nileleleni la anikamuzwa yini. Phindze futhi ingoma ethi vukani bazwane yeka tshwala nemanyala ihlazo. Vukanini bandla bo sekusile bo hlomanini izikhali. Awu Nkosi yami bazalwane. So 3 to 5% kunelisizi phakathi kwami. And then bese sekuba khona ke ukuthi ngala 93 to 95% there is a joy ngalabanye lazibhicana labaningi benu nakule nguvako ukuthi bazalwane labo mini rapture lesikhuluma ngabo ukuthi kuhlwithwa labanye sitanitshela lokwenteka emawandla ukuthi lithi iBhayibheli nawunaka nje iBhayibheli ngeke lisho ukuthi bazwane kutawembulwa Kristu Jesu lithi ekwembulweni kwaJesu Kristu. There's a reason sachaza ukuthi yini lo Jesu Kristu nasithandaza sithi Jesu Kristu phindze futhi yini lokuthandaza sithi Kristu Jesu. Buyani bazalwane noma ngabe akusile holiday noma be sinicela nini noma ngabe after work Nkosi yami noma ngabe ungakhanzala athi inkonzo icale ngalo 5 noma 6 siyophuma ngabo 1 sekuphuma imoto please sekuthi nje in bracket ngathi angisanicela singenikhomanda. But nakude neshisekelo kumakhata nyalo uyaluza noma abe yipha kushoko anokwenza. Siyanithanda kakhulu bazalwane. God bless you. Amen.